Shout out. Shout out drivers and conductors. Turbanada. Hello, Tacloban City. Abukay Terminal. So, may pag-una nga bus ang Turbanada pa biyaheng Palapag diretso. Palapag may napilig oras buray. Ang pamasahe 600 pesos. Tara, Otro pasokin natin. 600 pesos. Tacloban to Palapag, Northern Samar. Bago. Ngan pag-subscribe na kamo, Waray TV. Bago ang likuran mga wapa. Thank you. Otro Waray TV. Subscribe. Haluag. Sa biyaheng Tacloban Palapag ini. Alas 3 sa kulok. Wala ito sa Palapag. Sigurado katok nga. Okay, so ayan guys, adi man mas maupay gud nga kuan. Adi guys, may di chargeran USB power, chargeran sa cellphone adi sa atubangan sa mga lingkuran. Ato dito ang Robinsons Mall. Malakaw lang adi, pira ka metros. Adyan bus terminal sa Papalapag na biyahe from Tacloban. Ba? Traveled so far. Let's go inside. It's time for unsearchable. There is only you in this distant land. I cannot trust it. Such life. Charging outlet.
Oh, yes, this is San Juanico Bridge, Tacloban City. Basa isakyan ko tikan sa Tacloban. Abot didi alas 11:50. Udto. No. No. Adi guys ang terminal sa Palapag oh. Ay mas Johnny. Johnny ni diyan security. Palapag Terminal. Palapag Terminal, Transport Terminal. Okay guys, thank you. Subscribe Waray TV.